by 50. Ngitasenda in 2 pieces the stool ngoma asilingani i-back ne-seat ihlukile. I-back siyayikhatha nayo, siyayitrimma, siyakala ukuthi iyalingana yini la kule stulu. Sicedzile ukuthunga indwangu ledzingekako, sibeka ngendlela yakhona le stulu, sithi ngaphasi, i-back ngetulu. Bese siyifaka ngeglue la emkhathini. Sendela ukuthi ukhona ekuhlala le stulu la. Ngiceda kuthunga ngibuya ngiyasigqokisa, ngiyasifasela le stulu, ngisishayela ngalama staples. Ngisishayela ngalama staples ke ngiloyo umsebenzi lo omkhulu kiso. Ngiyathembisa mage, hey, ngalelinye langa nawe utatichenya ngami, utamile ngadoda ngetindlela mage, kutsi ngemfundo nami ngitawuphumelela. Hawu kodwa kulungi mama kulungi, hlambela ikusasa lama liko lapho haya kulungi. Ngiyabona nawe solahlile themba ngami, hawu kodwa ngiyacela mama, cela ungibekedelele. La ngephasi lesizathu sokuthi singayifakile le ndvangu lesisebenzise la ngembili ukuthi ekungephasi khona kude lohlala khona sendzawo la kumele kuhlale kumbonyekile ngoma akuveli ngephandle. So le ndvangu lebovu leto isebenza ukuthi ivale tonke letindzawo njengala ngembili nala ngemuva. Ngephasi ke akudzingeki because kufanele ukuthi useyawesta le material. Loku lining ngiloku sikubita ngekhalipho, loku ngiko lokhu kuvala la ngaphasi la ukuthi kungabonakali konke nje lokwetitele. So